Kusile bogogo, kusile bokukhulu, Mkhosi amakhulu siyabingelela. Nkosazane yamanzi eza nemvula, unonhlanhla umida ngokuzalwa, Makhosi. Sure, Makhosi amakhulu. Siyanibingelela namhlanje balaleli. Undaba ezitha ngidawu yalehaha. Namhlanje ngizochubeka nesimo samakhosi, kodwa ngizafaka nesomnguni kancane ukuthi abantu ba-understand-e mangihlala ngibatshela ukuthi mina ngakhula ngey'gaba eningi. Ngiyakhumbula to my previous recent video, I was telling you uhambo lwami ukuthi luhambe kanjani, ukuthi ngigcine senginabogobela abawu-3 to 4 ngenxa y'gaba zami zokukhula. I know ukuthi abantu abaningi bayadideka, abanye babona kuyi umsebenzi omkhulu, kodwa mina into engizoyisho bantwana basekhaya, umsebenzi wethonga, umsebenzi kamenzi awujahwa. Ngoba nawe mawuhamba uyofunda esikolweni uyacala uye primary school, mawusuka e-primary school uyahamba uye kuphi e-high school, mawusuka e-high school uyahamba uye tertiary, angisho into enjalo. Nawo-ke umsebenzi owabantu abadala uhamba kanjalo bantwana basekhaya, ngoba mawumuntu, ngisayiphinda lento, mawumuntu uba ney'bongo eziyi-4 ezihamba phambili. Isibongo sakhabo mama wakho, nesibongo sakhabo baba wakho. Ayithi ngithi ibongo zakhabo mama wakho zimbili, ibongo zakhabo baba wakho zimbili. Ngapha kubo mama wakho, njengoba ngibhalile la, uwe lo, ne? Uwe lo. That is your maternity side, that is your paternity side, angisho? And then makuwe, so unesimo sabogogo sabantu abadala, angisho? So kwenzakalani ke? Okay, ngisazobuya la ukuthi ubaba nomama bashadile noma abashadanga, ngizogcina ngayo leyo. Let's say bashadile, khabo mama, umama wakho nobaba wakho bashadene, yonke into right. So what will happen is, umama wakho lo ubaba wakho, umama kamama, ugogo nangu, kubomalume kamama wakho, banesibongo sabo before ugogo ayoshada nomkhulu ngapha kubomama, ngisho. Ugogo before ayoshada kubobaba kamama wakho unesibongo sakhe la, angisho nangu ugogo kubomalume kamama, ngapha khabo baba kamama, nabona ibongo seziyi-2 already. And then mawubheka futhi ujula, mawehla la kubomalume kamama la kuvela khona ugogo, kunokhokho la. Nangapha mawukhuphuka ngapha kubobaba kamama wakho la kuvela khona omkhulu, kunokhokho la. Ley'bongo lezi already sezingaki ezingapha esayidini la kamama wakho, kubokhokho, kubomalume, kubokhokho, kubobaba kamama wakho, seziwu-4. Sesiyangale, baba wakho lo, kubomalume kababa wakho la kuvela khona isalukazi before siyogana, ukhokho. Kubobaba wakho la kuvela khona omkhulu, ukhokho. Nakhona ibongo sezingaki, 1, 2, 3, 4 exactly. So ibongo ezihamba phambili emuntwini, kubomalume kamama, kubomama, kubomalume kababa, kubobaba, angazi ukuthi niyangizwa na. Bese ibongo zabokhokho lemuva nazo ziyavela, abokhokho, ukhokho, ukhokho, ukhokho. So 4 yey'bongo ezihamba phambili ezenzalo, plus nezabokhokho. Abokhokho normally ubathola emathongeni, yila bantu ebagada igodlo kuphi emathongweni. So umuntu unedlozi, sinamadlozi ahamba phambili. Amadlozi most of the time ahamba phambili yilawa okhokho laba eba-negotiate before wena uzalwa, bayihlela indlela yakho ukuthi mawuzala uzozalelwa kuziphi ibongo, ba-negotiate bavumelane. Because akekho umuntu we-mistake la emhlabeni, ngisayiphinda lento le ngike ngayisho nangale kwa-YouTube, ngine-video engike ngathisha kuyo ukuthi akekho umuntu we-mistake la, i-universe it works wonders. Regardless ukuthi it's a rape or ini, uNkulunkulu abe azi ukuthi uzovela ngesivumelwano sani samathongo wakho. So laba okhokho laba yibo abacontrola isigaba sani samathongo kakhulu, and then they elect ukuthi wena uzozaleka kuziphi ibongo. La bazokhona ukuthi mawune-gift balekelele amadlozi wakho lawa ahamba phambili.
amadlozi wakho yile bongo zakho ezi-4 ezihamba phambili. Amathongo, ama-principles, ama-president lawa acontroller aba ubudlelwane nama-agreements ukuthi makube lo mntwana uzalwa embethe thina simphathisa lokhu, thina simphathisa lokhu, thina simphathisa lokhu, simphathisa lokhu, regardless ukuthi abazali bakho bashedene noma kanjani, ngoba mawuzalwa mawuphuma esibelethweni sikamama wakho uphuma wembethe mawumntwana ozele wembethe. Lento ayikutholi usukhulile uthi wena hayi mina ngibone sengina-30 or ngibone sengina-25 or uzalwa wembethe nge-agreement yokhokho, izigodla zakho zamathongo mayisedibane zonke. Angisho ukuthi la amathongo awekho, cha, babakhona nabo kodwa kuba okhokho bakhona. Kodwa yes, ibongo ezicontrol amadlozi yilezi ezihamba phambili lezi zo-4. Kodwa okhokho, isigodlo samakhokho sesiyabambisana nale bongo lezi ezihamba phambili nabo laba. That's why ngithi umuntu ohamba ithi ngithi ingane yamanzi, umuntu onamakhosi kamoya, ithi ngithi amakhosi kamoya ukuyihlonipha lento. Umuntu onesimo samakhosi kamoya uphethwe yisigodlo samathonga. Awuphathwa idlozi eli-1, idlozi eli-2, akubi nogogo nomkhulu la. Yenzeka umuntu uthola ukuthi uyi-1 uzalwe wembethe unamakhosi kamoya, uyaphathwa abantu abawu-4 ukwendlula. Abayinyanga okudala abayinyanga bayayazi lento engikhuluma ngayo, ngoba uthi mawuhamba uyokhula each and every ritual la uyokhula khona kuba nomnikazi. And let's say asenze example ngomndawo mabakugatshela sikushayela uyaphuma umhlahlandlela aphume umnikazi. Angisho mina ngumhlahlandlela lo umnikazi sebawu-2 already, and one of them huyo okudlela intwaso noma lo umnikazi huyo okudlela intwaso. Angisho so kuphume 2 already. Uyaphuma uyoyenza esinye isinguni, let's say uqale ngawo umndawe ohamba nomnguni wakhona, usuyaphuma uyoyenza maybe isiSuthu or iSipulani. Nakhona uzothola umnguni khona, ukhona umnikazi wakhona naye. Uhambe maybe usesimeni esifana sami ukuthi khabo baba amaZulu ngihambile ngayokhula ngesimo samakhosi, futhi nakhona kunomnguni, kunomnikazi wakhona. Kodwa what I know ukuthi mawuqala ukukhula abanikazi mostly baba protected la esigodlweni samathonga, ba-agreeya ngamathonga, kube khona iy'thunywa zakho yizo lezi eziphume ekuqaleni. Why bathumela iy'thunywa zakho kuqala bangaphumi bona from the beginning? Ba-avoida into yokuthi let's say uye endaweni e-wrong, so that nala ufika khona makube kuyenzeka ukuthi isithunywa sakho silimale, laba ama-principal wakho agadile ayakhona ukumvusa. Bese uhamba labantu abathwele, ngoba siyabantu siyadoya kulamalanga, uthola abantu bagange ngesithunywa sakho or benze something. Laba it's a backup yakho, laba bayazifihla, laba babuya kuwe mawuse ukhulile. Abantu abakumentorayo ukuthi uhambe uyokhula yile bongo zakho ezu-4, kodwa umsebenzi wamakhosi uphethwe yisigodlo sonke samathonga. It's like a panel. If you go for kuma-interviews or it's a board meeting or unokubona kuza i-director from finance, kuze u-director from HR, ICT, maybe corporate services, maybe yeah, kanjalo, marketing and advertising. Sengitry kusho into ezinjalo ukuthi it's a panel, and kuba khona u-CEO bakhona la umnikazi, but u-CEO udetermine ukuthi wena uzaleke kanjani. Mawuzaleke ukuthi ubaba nomama azange benza imfanelo or ubaba azange nje abe esimeni sakho kahle ukuthi akukhulise or kwenzakalani, ngoba phela bona dala bakuhlelile ukuthi yeza laba bayi-2 laba, regardless ukuthi bona i-agreement yabo umama nobaba wakho ukuthi mabahlangana wena uzaleke esimeni sakhona, it doesn't prevent laba ukuthi bakunike ama-gift, ngoba
immediately mawuzala igazi labo selilaphakathi kuwo, but kuzoprevent ukuthi manje i-CEO maybe i-CEO bebeyobuya kubobaba wakho, manje-ke angeke isabuya kubobaba, seyoza ikuphi ingapha kubomama wakho, ngoba wena uyini uyingane yabomalume. Angazi ukuthi nangizwa na. That is a CEO, the president ophethe la esigabeni sakho samathongo. Kodwa makube abazali bakho bashadene kahle, yonke into yenzeka kahle, i-CEO isigodlo isikhulu sakhona sizobuya ngapha kubobaba. Kodwa akusho ukuthi laba abakuphathele lutho, ngoba mawuhamba namakhosi like amakhosi ajulile, amakhosi ajulile ngitshelile kuleya video bengiyenzile previously ku-part 2 eyamakhosi. Amakhosi ajulile and amakhosi maningi. Ayisho ngishilo ukuthi kunamakhosi emigedeni, kunamakhosi entabeni, kunamakhosi emanzini, kunomnguni emanzini obuswa yizalukwazi. I think I told you that kunabalozi emanzini, kunabalozi entabeni, kunamabutho entabeni, kunomnono semanzini, kunomnono sentabeni, kunamakhosi waphezulu futhi, amakhosi amanye asolwandle. So it's highly impossible ukuthi wena uthi hayi mina ngihamba nogogo nomkhulu nginesimo samakhosi. Labantu abavelayo kuwe mawusese ku-awakening process kuvela iy'thunywa zakho. Iy'thunywa zakho zibuya kakhulu ziba most kubomama nakubobaba, nabo kubomalume babakhona nakhona, but mostly kubomalume kuba yizalukwazi. Iy'thunywa zakho zezalukwazi most zibuya ngapha kubomalume, bese from amakhehla okuyithunywa zakho abuya ngapha kubobaba, ubaba kamama, ubaba kababa, kuvela amakhehla la. Yabona namhlanje ngize ngayidrowa lento bantwana basekhaya ngoba yazi iBhayibheli libhaliwe, ama-writer abo abaningi la debate la amendwa, but thina i-African spirituality sethu akekho umuntu owilling okufundisa, akekho umuntu obhalayo. And makube thina ondaba ezitha-ke sinenhlanhla ukuthi at least abantu abadala zange bahamba bonke. Makube kwaba khona ikhehla elaguga lihamba kuboma 110 years elisese-strong elikhonayo ukukhuluma likubonisa, that means you are blessed. Ngoba mina ijeni yami yastarta at the age of 7. From 7 years uma ngingabuyela ngalo ku-YouTube yami, mina ijeni yami yastarta from the age of 7. So abantu basekhaya bebangiprepare from dala, bebangitshela izinto from dala. Ngikhule, you can say angazi kwenzakalani la, but iloku yachubeka ivideo, angazi ukuthi iyasidisterba noma yenzeni. Ngikhule ngile ngane le ebizwa ukuthi it's an old soul, yabo into enjalo, like nganze izinto spiritually ngimncane bogogo nabomkhulu, like I was equipped ngimncane, and I think they saw ukuthi ngizoba intandane futhi ngimncane because ama-parents wami ahambe ngina 20s. Ubaba wami uhambe ngina 20, umama wami uhambe ngina 28. So at least lapho bebase bangi-equiphile, azange bele intandane ekhalayo ethi mina ngiyahlupheka, mina this, mina that, because dala bangipheka, o-anti, omkhulu, obani bangifundisa izinto, ukushweleza ukuthi okay, ufuna ukushada, ufuna umzalo, ufuna ukusebenza, ufuna ukuya esikoleni uthola ama-degree wakho. Hayi mina ngizihambele shame, ngina 2 honors degree. Yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ubunyanga ungabusabi, ubunyanga it's a blessing. Abantu abadala it's a blessing, it's not a curse. Mina ngingagcoka isambatho sabomama baseRoma, ngike ngaba like upastor, ngike ngasonta esontweni le-Christian. So akusukuthi mawuyisangoma or uyinyanga or umthandazi it's a curse. Mawungene isimo sabantu abadala it's not a curse, it's a blessing. And bangekile mina ayisho abantu mawuba-apleaser mawukhula mawusesemncane uyabacela ukuthi bogogo nabomkhulu umsebenzi wenu angiwali, ngiyavuma, kodwa manje nami ngiyafisa ukuba nengane to this life engikuyo manje. Phela umuntu uyayibona lento ye-reincarnations, lokhu siyabuya la emhlabeni, uyashoneza ubacela ukuthi ngicela ukuba nenzalo,
ngicela ukushada nami ngizwise ngikwenzile konke lokhu engikukhawuntayo. Ngicela ukuya esikolweni nami ngizwise ukugcoka impurampura lokhu ngigraduate. And indeed konke lokhu engikucelile ngikwenzile ngoba today may fact ukuthi I've got 2 honors degrees in different programs. Ile nto engitshela yona ukuthi naye uNkulunkulu uyabafuna abantu abasmart. Wena ungathi uma uyi-director or ufundile une-honors or une-doctorate uthi why me? No, vele basuke bakunika ubukhosi so that noma sowungenile kule jeni le eyabo abantu abadala, you apply the skills ozifundile the time usayokhula. Nayibona into enjalo. So kunjalo-ke bantwana basekhaya, ngicela ukwenza i-part 2 ngoba manje uTikTok unokusikhatha amavidiyo mawamade. Athi sicala u-part 2 la.